Hello guys, nizere ko mumeze neza, ibintu ari umutekano cyane, aho tugiye kubavana mu gihugu cy'u Rwanda tukabajana mu gihugu cya Uganda ahakomerejwe kwiyamamaza, aho bari gushaka abakandida bashaka mu perezida wo kuyobora igihugu cya Uganda, aho mubona Yoweri Kaguta Museveni ari we urimo kuyobora iki gihugu, cyangwa se Bobi Wine umukandida batavugwa rumwe na leta ya Uganda. Tugiye kurebera hamwe uko operation Museveni n'ingabo ze za PDF zari zikoreye uyu mugabo rero wambaye ingofero y'umutuku, Bobi Wine mwamenye cyane mu muziki wa Uganda, cyangwa se umwana wakuriye ku muhanda. Reka dukurikire video yo kwiyamamaza uko byagenze, agiye kuraswa, hakaba harashwe umushoferi we wamutwara. Reka dukurikirane video ku yindi. Guys, ndagira ngo mubonye video ya Bobi Wine arimo kwiyamamaza. Reka dukurikire video ya Yoweri Kaguta Museveni aho agihanganye n'uyu mugabo. Reka dukurikire video ye yose. Buli awagira Muzeyi Museveni njagala mpera iki video yange. Eno video njagala kuba NRM mweka no simanyi bibina kibi kisagala. Like zenjagala ku video eno njagala za NRM zokka. Guys, ndagira ngo mubonye rero uko ku mpande zombi bahagaze mu kwiyamamaza mu matora ya Uganda. Ese murabona murahande ikizere urayobora w'umuperezida urayobora igihugu cya Uganda? Ese ni Museveni, ese ni Bobi Wine ufite imyaka 45 aho yaba agiye guca amateka cyangwa se agahigo muri East Africa wo kuyobora igihugu cya Uganda, ari umwana muto w'imyaka 45. Ese waba waributse gukanda subscribe cyangwa gukanda like? Ibyo byose nibyo biba byatuzanye hano nk'abantu mukurikiye iki kiganiro. Rero ni mukande subscribe, mukande share, mukande na like. Ibintu by'agaciro, amakuru nakagaruka hano hijya mu gihugu cya Uganda, aho bakwiho internet mu gihugu hose kugira ngo abafana badatera imyigaragambyo mu matora. Sawa, ciao, nje nyita Dizzy Boy wagwani.